What's up guys, it's your boy Beno in dobrodošli znova na mojem kanalu Benos Life-a. Evo ljudi moji, novi večer, novi video za vas guys. Tole je freaking presenečenje, ker nisem na live showu nobenemu povedal. In ja, kot piše doli v naslovu guys, tole je nagradna igra za vse vas. Nagradna igra za vse vas guys. In ful sem vesel in navdušen, da bom končno izpeljal to nagradno igro, ker jo še nisem na svojem YouTube kanalu. In res, hvala vsakemu, ki je stisnil subscribe in si pogledal moje videe, ker brez vas ne bi prišel do toliko naročnikov že. In prav tako, hvala vam vsem, ki me spremljate, guys. Res sem vam hvaležen in zato sem se tudi odločil, da naredim nagradno igro. Tako da, zdaj vsi tisti, ki govorijo Benos is all about money, you know. Bo Benos now all about gifts, you feel me? In ja, in kaj bo za nagradno igro, guys? Za nagradno igro bo igrica The Last of Us! The Last of Us, ljudi, za PlayStation 4, guys. Tole je svetovna igrica, jaz sem jo igral ene 5-krat, 6-krat. Nisem imel sploh časa, ker imam dosti igric in niti nimam časa, da bi igral cele dneve igrice. Jo zato nisem sploh obrnil okrog. Tako da je res skoraj nedotakljiva, guys. Cela, vse dela kot mora, taka ljudi. Zdaj pa tak, vse kar morate narediti, guys, je, da prvo stisnete like button na moj video. Ste? Ok, ste. No, zdaj, ko ste stisnili like button, stisnite subscribe button. Evo, subscribe button. Zdaj pa pišite pod komentar sodelujem. Sodelujem, guys. In prav tako, ko to naredite, šerajte ta video na svoj Facebook kanal, na bilo kakšne strani, ki jih imate, ampak ne pozabite, da me tegate not. Tegajte me, zato da bom potem jaz ocenil, kdo je največ delil. In tisti, ki je največ delil in pod komentar pisal sodelujem, bo dobil tole igrico. En mesec časa imate, ljudi, da se potrudite za tole igrico, ne bo vam žal. Tako da vse, kar morate narediti, sem zdaj omenil, vse, kar morate narediti, je stisnete subscribe, like, share button, ter tam, kjer me šerajte, me označite, če je to na Facebooku, me označite na Facebooku, če imate druge strani kakšne, potem mi pošljite screen, da ste šerali, guys. In prav tako pod komentar pišite sodelujem. Tisti, ki bo največkrat napisal pod komentar sodelujem in tisti, ki bo največkrat šeral, bo dobil igrico, guys. In tako da se vam splača potruditi, zagrabite priložnost, ker ni dosti priložnosti like this one. Tako da, ja, jaz sem ful vesel, tole bo moja prva nagradna igra, guys. Tako da, ja, zdaj veste, kaj morate narediti, ko prije video gor, to naredite, guys. In potem, čez en mesec, torej danes smo 12. avgusta, 12. septembra, bom naznanil zmagovalca. Tako da res, časa je, koliko čete, ljudi, ampak vseeno potrudite se že kar na začetku, zato ker Benos bo vse bo imel pod kontrolo in bo videl, kdo je tisti, ki najbolj šera in vse, guys. Tako da, ja, ljudi, to je bilo to za ta video, guys. Res sem vesel, hvala vam vsem, ki me podpirate in res, do naslednjega videa, mi bodite fajn.
in, you know what, have fun when you're playing the games, because this one is coming for you. Yeah guys, uživajte, vidimo se v naslednjem videu. Za tale video pa je Benos Live out. Peace. Who time, my time won't be wasted. 2 time, 3 time, shoes on, turn my juice on.